Ya atala fatu le tula le taya la sapat. Le ri ya wa umat fo ia le vai aso ia ma ngaluenga fai ia kwa ko o mai le aso nei. Le au ke ku ilunga I le usuali. Ile awala le sa ilunga ya lu ilunga I ya inga ilunga le mau. O sisila mai le view na o tai sami. Ya lo ya ia ka ngei le area nei. Ia singa lava masani o whaatulanga ina le ekalesia ia siasi mea inga ia inga ma se wisi usole ia ma le tolua ma le whanau ia le ero ke sau ma ia le ua le maua ia whawhie I o le whaakau ia whawhie sia usole kaungo fie mo ila kou ngei vai aso ia fufuanga fai sa umu ia poangi vaenga vie fai ia le maua mai maua whawhie ia saluku mai si vaenga ile spot kong wan ngei I runga le usoli ma ia kelele view ro ilunga whanga nge sa pakala ka avale sa ule waksa fie pe fa pe e mana mia ia la koe chaval vali koe sa nginga nge yaso ia mang via ia fofuang fai ia sa pakinga ia so le malo la tunu alo fat